Fa'atalafatu si mai lau fa'afonga I tala mai Samoa umwhaion awina atu o na langa lei mai o le loa pay I shop, ma le mobile transfer, mo le lafo ina mai o top up ma sele ni mai lungo le au nanga telefoni o le Vodafone ma Digicel I Samoa nei ele ngata ilea. Au le Easy Bank Service ele faltupu National Bank of Samoa ma le au nanga mo malanga mai Samoa nei le taumea sina Island Resorts. Ua tatala ayu le malu tapua ayu le ekalesia I sa matatai o se anganga fia le mawhaio na whaangalo yalo mtupulango le afiu anga ono se ngaluenga ti ngā malwhainga tā lea sa whianga I male mamalu o le afiu anga. O le angaluenga sa tangi lava I lima le ekalesia le whaatinoina e ala le I se leni sa fausi ai le lato malu tapua ai. I se talo le ngaluenga sa fafonga ina le sunga ya to o mata aki. E whaapeo le ngaluenga lea sa fausia ina lava o le malu tapuai ua leva na talanoa ina le ekalesia nei. O le mafua anga o no le malu tuai ua whai lava sina umi ma ua le ato fo inisi o vaenga o le falisa a wā tapua inga. Peita ilu loa fisfulfitu lea sa mautuai loa se fontanga ta ita o le ekalesia a toima le ekalesia o le a fausia loa se malu fou e whaawa waile ngaluenga le sunga le whaafenga inga ala le tapua inga. Lea sa whaatino ina I loa lea ngaluenga, lea sa amatalia le tausanga loa fisfuluvalu. O le whaatino ino lea ngaluenga, sa tau ofo lava le mta whale ia, whaatase I manisi o su e ngā tupetu whaatase le ekalesia, lea sa whaatino ina peo le lato tausala. O le isiwai ngā tupetele le ekalesia sa fisosoan tele mai ei ngaluenga alom whanau, o le afiu angolo o mau ia tunu I fafo, lea sa tu whaatase ina lato se leni, ai tu ina mai mo le fausia ino le ngaluenga. O le tupe au whai sa whaasoasoa mo le ngaluenga, e wha se lau walu sifuru ono a whe, iwa se lau iwa sifuru toru tala ma le wha sene. E tu uwhaatasia I se leni sa maua I le loto foa I le ekalesia, o se leni mai alom tam whana o le ekalesia I atunu I fafo, a toi masu e ngā tupe tu whaatase le ekalesia I Samoa nei. O le sunga le taita ia o le ekalesia le sunga I atunu moso yosia, sa avea masua le ekalesia e whakasa o Samoa. E whaftaia le whaifi au olo o ngalua I sa matatai a toi malamamalo le ekalesia a wale ngaluenga tāua. Sa whaamawhal taita I fono le aise au ngao le neifale sa pe a le tutu whaatasi le ekalesia tausi mawa ai le whale tapua I o le lii. Ile mai ai olan sa nuanga sa ia tau au ai loa masi mea lofa. A le ekalesia au le ekalesia I sa matatai e lua se fulu afe TALA. O le tāua tupulanga le sini au tū leo se pokalami whaale au onga mo tupulanga malo au whaatasi lea sa whaatino ina mo aso e wha. E lima sifurvalu tupulanga lea sa au wai lea pokalami whaale au onga lea sa whaatino ina e le ngata I tūmua nei au le motu tele I sa la whai. O lea polo kalami o lo whaipa a ngā ile Chambers of Commerce whaatasi mamtanga luengo tinam tama itai a tina e nu umanga fiso tai a toi mal fiso soani maa losi po le lango sili ale sep a wale lango ina e mea whainga luenga whaatino ina I lea ngaluenga po lea polo kalame. O le taua lao lea o ina leo tupulanga msa I lia po lea tonu lava le tu ai ngaluenga e ngalue ai. O lea fisosoani e taua tele ma o lea vanoe le sau whaalua I peo na whailo mai se suyo tinam tamaitai. O whanau ia le ima e a o onga. A toi ma whanau o lo nofo a inga le ini ngaluenga. O la towi o lo o wha mamafa ia ipo kalame. Ina ia awaile nei polo kalame msa I lia ise ngaluenga fisosoani ai awale tausia ino a inga. O lea limas furval tupulanga sa awaile po kalame o tamam tamaitai ua tofu sia male tu spasi ma o lo iai fo ingaluenga. Lea sa so e ina e anga I tonu iai ingaluenga whaataitai mo le valu vaiaso. O le whaamafa le po kalame whaale a onga e tolu ni vaenga tā ua lava o lo o tau la iai. Vaenga mua le vaenga tangata whaatau o le whaamau maungo talo tupe o le whaonga ina maleanga o upenga ta whailangi po le interneti. Na whaaleo le ngang whaafitai o neipa anga lea sa awai le neipo kalame o no lea fo ia vanua tāua lea ua whaamanui inai I la tau ta tonu o le ao ngā lea ina ia sa ile ini ngaluenga awale tausia ino a inga ile tu tau se leni awa ua taungata fo ile soifuanga ale ngata ilea ua tele lava nisi to mai fou o mawhai o na maua mai ile nei polo kalame. O le lima ile o tausanga talo na whaavai maile nei polo kalame amata mai di tausanga lua fisfulu ono ma o mawhai ona tu whaatasia le po kalame e tausanga taitasi ono le lango malo si ati na e o malo au whaatasi le UNDP.
O lo whaatata ia nei se suesuenga e whaongai na le upenga te whailangia malo o whaatasi Samoa nei, mo le tatou watu nuu atua. O le aungole nei suesuenga a malo tu whaatasi. O le fia whaamautu lava o a fianga te mau a inga ma le soifuanga lau tele o tangata nu o Samoa, a o iai ta penangam puipuinga, ma le tali atu ia a fianga le COVID-19, e tu sa ima le polo a inga o whaalavilavi tutupu whafua sei, e peona a mata whaamamaluina i le aso luas fultase o mati lua fe luas fulu. E teimi nei o lo lilifa pe mamafa suesuenga le malo tu whaatasi i le sa ilia lea, po o le ale tu langa, e aia ia a fianga o na ia tātou tangata o avangoa whainga luenga. O le tū tau le tamau ainga, ai le ngata i lea o le tū tau mafa, ai whaapea fo i le soifuanga i tutau no ainga, a o iei lalulangi i le asa mai o le sasao o le whaamai o te COVID-19. O le whai ungo le neisu suenga o le a whai loi le malo Samoa ma pāanga, tau ati nai ina ia fuafua masila sila tonu iai, i alanga oa talawhia ngai e toi la langa i le tamau aingo le atunu, ua a fia ono le whaamai. O lo o fautua ina le malo o whaatasi la tunu i la tau e nufo mau Samoa nei, i le tā uai le awai le neisu suenga, pe fuate ina i le a fianga o aingo Samoa, ma e le whaalau tele ina, whaamtalango neisu suenga, ono pupuinga lava o le malo o whaatasi. O lo whanga solo neise whaatatanuanga sui sfono, a sui te itasi Pasifika a toi masui o le ofisa tu tono pokalame whaitulangi, e whaonga ina ile pokalame ilunga le upenga te whailangi o le sum. O le whaatatanuanga o le ofisa o taia i umasui, e au fia imel whailau tu sul Pacific Forum, o ofisa whaitulangi a toi ma le minista o puna o whaanatua le atunu o Palau. O le senior so o tainga, o le atina e ina leo le ngata i whale a toi ma le whaatu mawina o le moana, o le o ngasa mi le Pasifika. I le whenga ia le lalulangi ma le whaamba i o te COVID-19, lea ua ave ia le whaamua moi au wala ngafa tau lima ina, au wa lava le ola soifua maloloino tangata lau tele, ai maisele ave ai le o le whaamai matulanga wa afia i lava le tamao a ingo le lalulangi. Mai le fontanga le ubanga ia isu nei ofisa, ina ia su esu ele whaasao le ngata i whale, au wale fausia au wala ngafa tau lima ina, o le tamao a ingo le atunu taitasi. Sa awai le whaatatanuanga le whaatonu ofisa tu tonu whaitulangi o Pasifika le susunga ia kosi la tu, e whaonga ina i se tasi o awala so tainga le sum. O le whaatatanuanga tu whaatasi o sui o Pasifika, le o lo whaanga solo le teminei, le sa amata mai lava i le aso se fulu lua le masina nei, ai whaamai a i le aso lua se fulu o le masina fau. Tātou tala muli tala mai ta alonga ua ausia nei se tasi o tama e tae o le atunuu, o lo o au mau inu usila, se mata tia i le lalolangi le ta alonga le tongi pulu mamafa i lalo le luas fulu tausanga. O le alo Samoa lo o mau inu usila, sina Maria Sua ma o lo avea oia ma se sui ta alo, mai le takapura, i tu tonu lava o New Zealand. O le anganga fio le tama ita ina whailola na whaatai le atua i le mahalosi, ai mai se fo i le tamai uala i ona whaaya ina lona tangata i le atulanga moalunga. O lana whaatai whaapitoa i lana whaia aonga sa whea ngai maana tole nginga, le tamai a wata kaio, whaapea le langolango alona a inga. E se moni maua le tama ita i le ta alonga sa lilo lava i ona manatu, o le avea le ta alonga i whaaya ina i o ia. Mai lava ilo no langa tuputupu wae, o lana lava ta alonga fia i lava le soka petai. O le sa ile io nisi o suir takapura, i ta alonga ta amirsanga aferetia onga, lea sa ia mautua i lolon manatu, o le aalu fata ita ile ta alonga, o le tongi pulma mafa petai lea ua manu malo ai. Isana mo le mau, o le wha maoni lava i tore ninga, a toi ma le tausa le soifua maloloina, lea ua ia mawaile malosi a wale wha atino ino le ta alonga. Mon mau fo i tama whaia onga sa whea ngai maltore ninga o le tama itai. E ese le wha maoni o le tama itai an tore ninga, ma e sa vali fo i taimi. O le tūlanga lea o lo o maitau inai lava, o lo o nau lava sina Maria Sua i le manu malo. E se fulu tesi ma le toru fitu mita le mamao o le tongi, a le tama itai ma o ia fo i lea, ua wha atu ina le mtati ai ta alonga whanau, e lalo i fo le lua se fulu tausanga. Tautono se tasi leo tangata lawiloa le atunu o i le itu i tau ta alonga. O le tongi pulma mafa mo luma nai pe atu mawai pe ale ne tama etai i le tau mawhainga o lana tāleni. O nisina o tātou tala mai Samoa mo le nei aso to e whaamawina le whaaftai ma le anga lei mai o le loa pay e-shop ma le mobile transfer mo le lafoina mai o top up ma se le ni mai lungo o le au nanga telefone Vodafone Samoa ma le Digisau i Samoa nei.
Ilinga ta ilea o le Easy Bank Service o le Faltupe National Bank of Samoa ia malao au nanga moe malanga mai Samoa nei le taumea sina Island Resorts.